Zdrav doručak sastojci: 1, 2 glavice crnog luka ili 1, 3 praziluka, 100 gr svežih šampinjona, 100 gr brokolija, obarenog, ima da se kupi već gotov, mekan je sitniji od svežeg, malo soli i bibera, 2-3 kašike maslinovog ulja, 3 jaja. Priprema: u tiganj staviti ulje i iseckan crni luk ili praziluk, doliti nekoliko kašika vode pa ga prodinstati da postane staklast, a zatim dodati i rendane šampinjone. Nekoliko minuta i njih prodinstati, sami će pustiti vodu. Brokoli odlediti, a može da se stavi i zaledjen, ali onda će sve biti malo sočnije i softanije, po želji višak vode pre stavljanja jaja odliti. Ulupati jaja žicom ili viljuškom, posoliti i pobiberiti dok se šampinjoni i brokoli dinstaju pa izliti u tiganj. Ivice koje se prve zapeku gurati ka sredini tiganja tako da se nepečen deo jaja opet hvata za ivice. Gurati ka sredini sve dok se jaje izliva okolo i ne bude sve pečeno. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.